Okay, reka mbasuze mwe dukurikiye kuri The Light Rwanda TV, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Ndi kumwe na wa Mbega Benko official, muririmbyi mwiza man. Je t'aime baby, je t'aime mabu. Yeah. Bari izo ndirimbo surazizi. Okay, reka mbahereze ikaze mwe mudukurikiye kuri The Light Rwanda TV, muri kumwe nanjye MC Robert, aho ngiye kuba nganira na Benko. Nababwiye ko Benko Imana agiye kubo mu rugo bagiye kubo mu rugo kuko ni umunyabirori, ni umunyamagambo kandi ukurushanga iki mwako nanze kurivuga iryo jambo. Reka rero nkwereze ikaze aho dukurikiye kuri The Light Rwanda TV, ndi kumwe na wa mukobwa mwiza merutse gukorana nawe ikiganiro mu minsi ishize kabisa. Ewana nimugire ngo yabuze imyambaro yambara. Je t'aime malos mon amour. Yes, reka nkwereze ikaze ubwo ngubwo mbavo yamani waretse kureba gutyo se. Yes, reka mbahereze ikaze, muri kumwe nanje, muri kumwe na Benko, turi kumwe nande undi? Ariete, umuririmbyi mwiza uri murashaka ariko no bushize yambwiye ibintu ndikanga man. Abantu kunzuzu Yes, reka nkwereze ikaze, nsuhuza abantu bari hakurya y'amazi, nsuhuze bande na bande, ariko nababwiye ko abantu bo mu Burundi bo ni inshuti zanjye, ariko nabo mu Bugande nababaye inshuti zanjye abashingantahe. Yes, rero kambahereje ikaze, muri kumwe na Olali Group, muri kumwe na Collective Tubakunde Olali Group. Urabana nkuko nguko Benko yizaniye icyana hano, bikumva kandi ariko Benko ngiye kuzamenya ibye man. Ushize se yazanye icyana noneho yiwe cyasekaga. Yes. Yeah, ewan batoto yunguyu ni papa wa batoto se urababwala. Je sindavyara. Turabyara. Ntabwo ndabyara njyewe. Wao kunje icupa cyane aho nanje kuzana abagore. Abagore bararusha. Turabasuje cyane mwese mudukurikiye kuri The Light Rwanda TV. Ariye wanyegereye mama sheri. Oya nubundi niyatanyegera ari ibintu byagumye kumva. Batakunda abakobwa. Ramo yagiye bagatakora biswame muki. Nibyo biri kumukoraho. Nibyo manose Ako ngabakwanga abakobwa nkamwe ngo mukunda abasore nkatwe. Waruri he. Yes. Kuki mukunda abasore nkatwe? Sha impamvu dukunda abasore rero nkamwe bato nkamwe sibyo. Twese uko wajya gukunda umusore mungana nako ukuruta sibyo. Nta musore ubuteye nkanjye pe. Ariko ntago najya gukunda umusore unduta. Kandi hari abondo bakora akazi. Bari mu kazi ngo byaka. Ntago ari byo twashatse kuvuga. Twe twibajije ukuntu ajya bitubwira man urareka Rob ujye wicisha inzara man uri kuri top. Giye kujya mu masengesho. Jya wicisha inzara man ugume kuri tayi. Man uri ku cyango cya danje ku gitsina gore. Bajya bavuga ngo bari mu kazi bya tayi. Asari rata bagize Data umusore munini n'umuto mwumva. Ndaza kukikubwira. Yewe 3D fois. Ariko irandi muko bavuze ngo ni day for day. Biyo bavuze day for day ubwo sibe baye kanese. Ya mukobwa wanjye aramujyanye Robert. Abwiye kari kinari mumbwire ariko nyuma. Abwiye kari kinari mumbwire nyuma. Ash. Benko yibone abana nk'aba ngaba. Uri umusore. Kandi nawe ndasa nkaho turi kuri taye zimwe. None ubwo nawe nyine wicisha inzara musaza. Ndi ku kiraka. Ku kiraka. Akivura yabyumva. Ariye. Naramutse. Turi muri ibyo. Arega usiko ubona ibwo mubonye. Twaturukanyira hose. Ari kuri moto. Mutaramwirukanga na byatare nawe yaragize igihunga. Mutaragize igihunga. Ubundi yarari imbere yawe. Yabonye umwana aravugishwa shango n'ibihumbi 2. Mutara. Kandi amuzanye hano. Yavugishwa avuga 2 yagiye kuvuga igihumbi. Baze wallahi. Wasanga kandi ninde muza kuri moto ninde waje mbere? Motari se uyu niwe bazanye nyuma. Niwe wowe waruri imbere. Nari ndi imbere. Motari agize igihunga rega ntago nabivemo. Uhitwaye cyane nk'iki ngiye kugitegera. Uri kumva se? Motari umbwe ati wowe moto yawe mboni iri kurenga imbere kandi niwe bazamucishaho ndeba. Bazamucishaho nareba ko ndafuha. Hago yamushinde. Kandi beshyuza n'ibintu. Bamucishaho ndeba. Hano hano ushaka ako kano zakazira. Agosh, rapish. Akuiteka kunda abagabo Robo.
baby ikaragemo kidogo gera hose man. Yesu we, reka mbabwire rero abantu mudukurikiye kuri The Light, ako kantu bagafashe man yikaraga yola gusa man biboro ni ko ndikarera ikiganiro. Okay, mwomeje kubahereza ikaze. Nshimira Elisamu Salini Banyendera, ni umupapa nkunda cyane kugira ngo mwamubonye kare winjiyemo hano. Ura ni umupapa man ukunda ibintu ewana, nanjye byaranyobeye. Ako ni umusirimu. Ni umusirimu. Akunda ibintu by'imyidagaduro. Afite umukobwa wita Princess ufite indirimbo nziza, nkubwenge indirimbo nziza. Princess. Afite indirimbo nziza murajya, ariko ntago turazishyira kuri YouTube. Ntago zirajyaho, no muririmbyi urimo urakora kapesa, ariko afite uturimbo twiza two mu Cyongereza nubwo ntacyumva cyane ariko. Yes rero ariye. Ngomba Icyongereza. Ntago njya. Good morning. Ariye. Ni cyo kirimo iki? Ni cyo kirimo. Ako sero bogeze ngo ururimi rw'Icyongereza ni ikintu kirara kizaguhamagara kugira ngo ucyumve. Ururimi rw'Icyongereza ni ikintu bandika ati in English, sibyo? Gusa urumva utayizi. Urashaka kuyumva siravuga. Icyongereza ntago kivuga. Icyongereza ntago kivuga. Abantu bavuga ngo bumva Icyongereza baratubesha. Ntago Icyongereza kivuga. Ntago kivuga. Icyongereza ni ururimi. Ntago Icyongereza kivuga, abantu bavuga ngo twumva Icyongereza. Uko umuntu ngo njyewe ko numva français ngo numva Icyongereza, izo ndimi ziravuga. Yabure byavuze ni ibiki. Kumva nk'umunyu. Ivuniye ubwo se sinyuma ya saa sita man. Nagwere ko nanjye. Uzanye ibintu by'Ibifaransa hano. Ako mani nguzi n'iki Kiganda. Ndakizi. Nasiso nabaye. Kumanyina. Gucira mu Kiganda ni gute? Gucira. Okuandura amarusu, okay? Gucira. Gucira amacana. Okuandura amarusu. Gutukana. Okuvuma. Okuvuma. Akisho ni ikinyankorema. Ni Kiganda. Gutukana babyita? Okuvuma. Nzakuvuma. No, like ngenda kuvuma, okay? Like ngenda kuvuma. Umva none ngiye urugiye kunsemurira. Ye kuzajya mvuga ikintu nsemuri, ndanyivuga mu Kinyarwanda, nterera imito mu musheri. Muri ready? Yemise nitahira. Mwana urajya he? Utangira kuzana. Bagenda ngo byaje teme ngo ndagukunda ngo je teme ushaka wigusana mu Kiganda kandi uyizi. Je teme mu Kiganda sugo ngo. Uragira ngo muteretane mu nganya. Ratari kugushuka. Ari nishwagaranyo. No, like kwagaranyo. Kwagaranyo. Rabareka mbwe kuntu ugiye kumushuka. Uragira ngo ujye umushuka umubwire ngo ndagukunda. Nabikubwira mu Kiganda. Mumere nkaho muri guteretana. None mushinga urubanza ngo twese twarateretana. Njyewe ngiye kuzambivuga mu koshya. Ngiye kuzambivuga mu Kinyarwanda ibintu byose. Uragira ngo muteretane mwese. Oya ntago turi buteretane. Ubwo se ntago ibintu abari kuvuga nyirango mba ndi kubyumva, ariko ndabana nabivuze mu Kinyarwanda. Nibigera kure ngiye nimumbura mumenye ko nagiye kishene. Utagenda. Okay. Uriya mwana ndamukunda. Uriya mwana mwagaranyo. Cyakora ateye neza pe. Naye ari kufiga, ina figa. Cyakora afite ikibuno kirenze. Aina bina. Aina bina. Barabina. Barabina. Oya barabina. Aina kabina, aina binas. Arina akabina akasinga. Akabina kasinga. Uriya mukobwa na kare turimo turaza namubonye ko ewana ari umukobwa udasanzwe. Uriya mwara nga turi kugenda namubonye ko ari umukobwa udasanzwe. Uriya mwara nga turi kutambura narabye nga mwara wait. Udasanzwe. Wabaze kubisona udasanzwe. Nagasanzwe reka kuzamura. Nudasanzwe. Nudasanzwe kabisa. Ibintu biri mu munyu. Kula mwa. Unsa. Afabuda burungisa. Kandi uriya mwana nta nubwo azapfa gupfa. Kandi uriya mwana ntabwo azapfa gupfa. Atori yo mwana tagenda kufa. Egera hino. Ntegera. Yeno bakubone neza. Ntegera azema twege tuzamivuga rumwe nk'urw'ihenese. Ntago navuga ururimi rumwe. Mana nzi ndimenyesha. Nzi urw'inka, nzi urw'ihene, mana zose naziriye ntago ndi kubwira ngiye ntigeze mbona. Ntago mbyamvuga ibintu magazeho mana. Nkuko magaze kuri tapi. Sibyo?
je inzi ndimi zitandukanye urw'ihene ndaruzi man urw'inka ndaruzi man inkoko yose ururimi rw'inkoko narubonye kwa mucoma ndaruzi man ariko ntarwo naruriye nariye urw'ihene ry'urw'inka kwa serugiro nararuriye njyewe bongo ubwo nanjye bo nimba ari zindi gusa mu ndimi nzi ndimi nyinshi. Okay. Yes, nkomeje kubahereza ikaze rero mwe mudukurikiye kuri Direct Rwanda TV nsuza abarezami aho baherereye mu ntara nyinshi cyangwa zigiye zitandukanye. Reka nsuza urujeni hara kuri station ya Ntunga we na Udari. Reka nsuze juru wa juru, nsuze mwiza wa mwiza, nsuze bande banana n'abandi bose ba muri lezami ba Fred, nsuze ba Bumed, nsuze abashuti banjye cyane. Nsuze n'umukobwa bita Isugi werutse gukora anniversary yo muntu watumye ni Isugi man. Afite imyaka ingahe? Hari ndatiki iki yitwa Isugi. Ninzobe arirabura. Bwire kasa. Nisusi wamubonye. Sikunateye neza. Manu ushaka kuvuga ibintu utabonye. Ni Isugi afite imyaka ingahe? Ni Isugi. Nzabivuga ubutaha. Yes, ndabasuje nawe yaraduteranije man turanywa twakira fresh turizihirwa kabisa bigenda neza. Nawe rero ndamushimiye nimba kiri intunga ewana ugereye amahoro afite graduation kandi vuba hangaha arongera duhuze cyangwa nawe twe tumuhuze. Rero nkomeje kubahereza ikaze mwese munkurikiye kuri Direct Rwanda TV man warigiye kuvuga. Ngiye muramvuga. Vuga ngiye ntabwo mbona nacecetse. Uyu mukobwa dorutse kuganira arambwira ati ngewe ikintu cyose kizansabwa muri muziki nzagitanga. Ubwo nari mubaje ku kintu cya ruswa. Cyakora ikintu nzi nanjye yampaye ni ibiryo. None se ruswa Yamaye ibiryo nuko uno mukobwa azi guteka. Oya bina ruswa guteka. Na ruswa y'ibiryo. Zikunazi guteka intoryi n'ibishimbo wa muhungu we. Mani yamaye intoryi n'ibishimbo ngira ngo ni inyama yatetse mani kuko kundi wicara ahantu mu nzu kumva inyama nizo ziri guhumura. Umfite amatsiko mani natashe nababaye inyama bazimishe. Kumbe ni za ntoryi n'ibishimbo pete yakaranga. Ruswa y'ibiryo mwana. nayo ni ruswa. Ruswa y'ibiryo mu bintu nkunda. Warayimuhaye se? Narayimuhaye. Wamuhaye bimeze bite se? Hari ibiryo byinshi. Ariko mubyo yari. Ngiye nasatse imana ahiritse intebe ngira ngo inyama bazimishe. Kumbe ni bya bishimbo n'intoryi. Kandi ukunda inyama ewa ibyo ntago nabigarukaho. Mana umuntu wanga inyama n'umwanzi w'ibyiza. Sinkubesha. Uri inshuti yanjye mani Benko. Mana turi amashumi kabisa. Nako nambaye. Nana agashumi wambaye. Ariko nenda kuzagusura hari iwawe ari ya Nyarugunga kabisa. Hano yakora. Nagarahe buriya kandi. Ako no mutayera zikudoda. Ase muragenda mukagura imyenda neza uzi ko uyu mwenda uzagukwira. Ugufitinga mu fresh. Yego. Nanjye wadewe. Nawe amwe eshatu enye eshanu. N'umutayeri yahuye n'ibibazo byinshi. Yahuye n'akazima. Yes, turimo turajyana tujya ku musozo iyo twahuye na Benko nta minota myinshi tuba dukeneye gukora ahubwo tuba tugira ngo abanyarwanda mwishime kandi mubone ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Noneho ari ibikorwa turimo turategurira uko tubona nka team hano uri kumbona MC Robert ukabona Benko ukabona Ariel ukabona ngewe wamujya wamvuze nakuvuga nyoko wamvuze nakuvuze ma ago nabyuka ko yamvuze nyina ukabona ngewe none ukabona n'uyu umenye ko ahantu hagiye kugira umwana mani ibintu bigiye kuzajya mugiye kubona YouTube channel nshya mu kanya cyangwa mu minsi iza igiye kuzagicaho ibikorwa tugiye kubategurira tuzabakubita none ikintu bita agasampo k'ibintu tugiye gutangira gukora umunsi bishasha mugiye gukora dore tunambe n'aka kaboro mugiye gukabona ni gashyashya ibintu bishasha gusa n'ibyo agiye kubona roba Serusi nene Serusi bishasha cyane ni kikandi nshobora njye nambaye ikoti njyewe iyo shinashize washize naje hano naraynkweresha nabuze yo kwishora ndayitanga hano no mu gisharanye ako no shimeruka ku nzoga ziretse aje hore kandi bazagufunga man bafunga ndafunze uzwo gusinduka renze reka mbaze gufungwa birenze kugenda mu kufana franga ufite bibaho agifungo kirutiki amafaranga asacyagenda barangatiye n'ubundi
Yes, baramukatiye rero ndababwira ngo tugiye gukora YouTube nshya mu minsi mikeya, urabumbona uri kubona ibiganiro bigiye bitandukanye cyangwa nari ngiye no kubivuga kanisubirira yawe ni gusa hari ikintu cyari impamvu uyu mukobwa agaze na hano si umukinnyi wa filime gusa ari no muri gahunda ya music ari muri gahunda ya music ni umuririmbyi mwiza nkuko mwabyumvise turimo turamufasha mu bijyanye na music ni umuhanga apana actrice mwiza apana kinka ni umuhanga nyine ni umuhanga so ngubu cya Benko uzagikubita inshi nditahi kandi burya ntabwo turakora ikiganiro ngo nirwo guhamagarwa n'aba bantu. Halo Karame turashima Imana turi mu kiganiro buretse watetse injanga n'ubugari ndashonje ndimo ndakama amaraso gira vuba kandi buri gihe tukoze ikiganiro ntabura kuguhamagara mujyeho yes rero nari kubabwira kuri YouTube nshya tugiye gukora mudufashe kabisa nimuba mukibona iyo link yo YouTube nshyashya mudufashe mu sharing bagenzi banyu kugira ngo tubahereze ibikorwa byiza tubahereze ibintu bigenda bigaragara hano hanze. Reka nshimire mwese muba muri kudukurikira ku kiganiro cyacu cya Delight Rwanda TV. Delight Rwanda TV irimo irategura ibikorwa byiza kandi byiza bimeze neza. Noneho niyo YouTube ni nshyashya izagicaho utuntu tujyanye n'ututo twano hanze se amanyanga abantu hanze tugiye kuzajya tuyabereka kuri YouTube nshya tutaranavuga n'izina ryayo kugira ngo nimubona izina muramenya ngo harahiye bamenye ngo harahiye harimo umukobwa mwiza harimo Benko kabisa ibintu tuzatubikora neza kandi nanjye noneho abantu batari bazi ko ibyo bintu muzajya mumbona watano. Reka rero mbashimire mbwire Benko wakoze kubana natwe. Merci beaucoup. Yes. Ariyete wakoze kubana natwe. Baba oya nago tubana. Manu temwe mudugudu. Sha isibo ndimo cyane. Isibo ndamubaza umudugudu akavuga isibo. Nabyo nuko ise numva nabizi. Nuko naho byo nabizi. Tuzasubira guturabujyane mu kagari. Wakoze kwifatanya natwe. Oya nifashe ntago nafatakanyije nawe. Yes, ariye wakoze kubana natwe mama. Murakoze nawe. Yes. Ariyete ni umukobwa tugiye iwana kuzadukora. Data ndasuza mama wanjye cyane. Mama I love you so much. Nanjye ndasuza mama na papa na mukuru wanjye aho muri hose Uganda. Ciao. Yalla turi kumwe bana mujye kunshaka ku mbuga kuri Benko official man. Kaka boro vraiment ka subscribe man share link kabisa ya comment zanyu ni ingenzi urumva man mujya munsatsa byatari yo mumbwira ngo man nguzi kuririmba ngo byatari muri comment bana ndabikunda biranshimisha byatari noneho ejo ni mwara hari umuntu ugeze kunyandikira kuri comment avuga ngo man nguru umuhanga man narishakishe no kundi umuhanga kandi ngiye nitwa Patrick Benko umuhanga byaranyobeye ariko muri abana beza tu ciao mwakoze kubana natwe reka dushimire umukameramani mwa wabikoze neza mwana yambaye cago ejo ndari ari kuri magazine yaje yambaye cago yes yakoze bamutoranye asante sana murakoze